Postoji crveni traktor na proljetnoj farmi i radi teško cijeli dan. Ako postoji problem ili posao teži, Traktor Tom će spasiti dan. Traktor Tom, 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 što bi uopće bez tebe? Traktor Tom, 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 hurra, mi ne bi mogli bez tebe. Bilo je lijeno nedjeljno jutro na proljetnoj farmi. Fi je nešto kuhala. Ne, Rif, to nije za tebe. Ti si već doručkovala. To ostavi na miru. I Met je također nešto kuhao. On je iznio svoj novi komplet za roštilj. Pogledaj ti to, Rev. Roštiljom Met, oznaka 2, sa super turbo ložištem. Zar nije prekrasan? Sad ćemo ga testirati. Ali dok su Fi i Met uživali u svom slobodnom danu, svi ostali na farmi su se prilično dosađivali. Nema ništa ljepše od roštilja u prirodi, Rev. O da, ne možeš ničim zamijeniti taj miris ugljena. Ups, bolje da se javim. Za to vrijeme na farmi, Buzz i Snicker su napokon našli nekakvu zanimaciju. Igrali su igru Samo se usudi. Prvo je Buzz dao zadatak Snickeru. Zatim je Snicker dao zadatak Buzzu. Za to vrijeme Met je još telefonirao. Zar stvarno? Ona je to stvarno. Ma zezaš me. Onda dobro, Joan, drago mi je da smo se čuli. Moram ići. O ne, pogledaj što je ostalo od kobasica. Zašto me nisi pozvao, Rev? Ne, naravno da ne moraju tako izgledati. Oprosti, Rev. Nisi ti ništa kriv. Stvar je u tome što sam se zbilja veselio ručku jer umirem od gladi. Super ideja, Rev. Pokušat ću posuditi od Fi ako ima. Ali Fi je bila jako zaposlena. Pokušavala je smiriti moj vizija. Dobro, znam. Buzz i Snicker znaju biti zločesti, ali oni su još prilično mali. Ne, u pravu ste. Za to nema opravdanja. Ne smiju se tako ponašati. Očitat ću im bukvicu čim ih vidim. Časna riječ. Obećajem. Znaš li u čemu je problem, Tome? Nedjelja je. Svima je dosadno. Da bar svi imamo nešto uzbudljivo za raditi. A, evo Meta. Možda on ima neku ideju. Bok, Fi. Bok, Met. Kako je prošlo testiranje novog roštilja? Bilo je super. Ali imam problem. Trebam još nekoliko kobasica. A, nema problema. Imam ih nekoliko u hladnjaku. Super je ručati na otvorenom, zar ne?
O, da, super je. To je pravi užitak. Što je to, Tome? Piknik? A, kakva odlična ideja. To će zabaviti sve koji se dosađuju. Što misliš, Met? Pa da, zašto ne? Odlično. Ja ću svakome napraviti njegovu omiljenu hranu. A ti možeš donijeti svoj roštilj. Najprije su Fi i Tom obišli cijelu farmu i sve stanovnike pozvali na piknik. Zatim je Fi krenula pripremati svakome omiljenu hranu. Dobro. To je mrkva za Vini, kocke šećera za Snickera, jako fini keksi za Rif, kruh za Kvaka i Kvika i kukuruz za kokice. Naravno da imam nešto i za tebe. Jako fine sardine. I za tili čas piknik je mogao početi. Met je budno pazio na kobasice, dok su se ostali zabavljali i uživali u prirodi. Jako popularna je bila vožnja u Tomovoj prikolici. Svatko je htio probati krug. Jadni Tom, to je bilo naporno. Za to vrijeme Fi je postavila hranu što ju je pripremila posebno za piknik. Tako, mrkva za Vini, Snickerove kocke šećera, prudine sardine, keksi za Rif, kruh za Kvaka i Kvika, sjeno za Mo i krasan kukuruz za kokice. Ona nije znala da su Buzz i Snicker promatrali. Snicker je bio jako zločest, pa je ispremiješao sve posude s hranom. Kako napreduje, Met? Prilično dobro, Fi. Nadam se da si gladna. Jesam. A mislim da su i svi ostali vjerojatno spremni za ručak. Odlično pečene, mogao bih reći. Idemo jesti. Dođite svi! Vrijeme je za ručak! Poslužite se. O ne! Što je bilo, Fi? Sva hrana je ispremješana. Što se to za Boga dogodilo? Pa možda bi trebalo pitati Snickera. Zbilja je čudno da on jedini ima hranu koju treba dobiti. Da, a danas je cijeli dan izvodio gluposti. Snicker, postoji li nešto što mi želiš objasniti? A tako, ti si rekao Snickeru da to napravi, zar ne? Sad iskreno, vas dvojca. Danas ste stvarno nemogući. Kako da vas držimo podalje od nevolja? Super ideja, Tom! I dok se Tom lijepo odmarao, Buzz i Snicker su cijelo popodne vozili u krug ostale stanovnike farme. I na kraju svi su uživali u današnjem danu. Svi osim Meta. Zbog sve te zbrke sa Buzzom i Snickerom, njemu su zagorile kobasice. Opet! Ali kasnije tog dana, kad je Tom vratio društvo na farmu, Fi je pozvala Meta u kuću na večeru. Hvala ti puno, Fi.
Danas nisam skoro ništa jeo. Napravila sam pitu danas ujutro i... mislim da znam kamo je nestala. Sutra ću morati porazgovarati s Rifom. Međutim, sve što ti trenutno mogu ponuditi je nekoliko kobasica. Fi, kobasice će zapravo biti potpuno u redu. Traktor Tom, 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 što bi uopće bez tebe? Traktor Tom, 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 hurra, mi ne bi mogli bez tebe. Tractor Tom! Want to play?